Youth of GSB रे GSB सेवा मंडळाच्या 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स पळयता आसाची मस्त जनाला उल्लोच प्रयत्न करता आशिल्लो MV किडी मामो आमकां गोत समगेल समाजाचे एक लायक एक व्हड पर्सनालिटी म्हणका हांवें आनी मस्त टायम दोकून तुमी येता आसाचे हांगा गणपती एक कसं म्हळ्यार आमगे ऑडियन्स सांगा तुम्ही मनान तो लेखिले कसकी जल्लले ते गणपती येद्रा मग्गोन कसं प्रजल्ला म्हणून आमगे ऑडियन्स सांगायचे एक म्हळ्यार हांगा येयले कुडले देवाला राबले कुडले तुका एक सॅटिस्फॅक्शन जाता तुगेले कसले प्रॉब्लेम असले इट विल बी फील इट इज नॉट अ प्रॉब्लेम एट ऑल एंड इट विल जस्ट गो अवे सो देर फोर लक्ष कितल्यान जन हांगा येता ती कोटी कितल्यान रुपया खर्च जाता ती इट इज नॉट फॉर नथिंग एवरीबडी हॅज गॉट एक्सपिरियन्स ऑफ वॉट हॅज बीन द यूज ऑफ दीस गणपती वर्स जन चडत आसत यंगस्टर्स आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट that is very very important because youngsters idea is to bring youngsters to the religious corner now ami male old mantar lokan koru kela pressure youngsters now if you see around the most of the people here are youngsters so tanka me introduce korkar religion devu kasan so that has brought a lot of result good results त्या निमित्त आम्ही प्रोग्राम करचे आहोत चेडू येतात कोण future generation amka the well built character wise the people will be there in our community that is the most important thing आणि तुमका फर्स्ट उडगा ससला रे तुम्ही कदा आयलेलेची कसा हंग सेव केलेला but I came here in 74 I think first 74 that time I did lot of collections also small then total collection was not even 10 lakhs rupees or 20 lakhs rupees sahane kaya karta asil but every year things are multiplying not adding so that and see the people and toward line araburu itlapura devotionally they stand that is a great progress that shows that God is here there is no doubt about it thank you MV किडी माम youth of GSB टोलेल कदर thank you धन्यवाद